Ndagusuje kari ngwifurije byiza hano hose hatandukanye. Wowe kuri iki biganiro binyura kuri iyi channel yacu yitwa Imboni TV, nitwa Ajabu Marashimba. Ikaze muri aya makuru agezweho, aho tugiye kujya murasizuba bwo hagati hakomeje kuba intambara ihuza Amerika, Israel ndetse na Iran. Intambara ikomeje kugeza ahakomeye kugeza uyu munsi, kuko hari amato menshi cyane, amato y'abanya Iran yagerageje kwambuka muri Hormuz, hanyuma aya mato ashimutwa n'igihugu cya Amerika. Igisirikare cya Amerika cyashimuse aya mato, andi muri yo araraswa, ndetse andi asigaye arashimutwa ndetse aribwa, ndetse na peteroli na gaze byari muri aya mato uyu munsi ari mu maboko y'abasirikare ba Amerika. Ibi ngibi byatumye Iran ihakana ko itagomba kujya mu biganiro by'agahenge biri guterwa muri Pakistan, Islamabad, aho byagomba kuba muri iyi minsi rwose, kuko umutekano wakajwe muri Pakistan, ndetse kandi abayobozi bakomeje kwitegura ku mpande zombi bagomba kujya mu biganiro n'Amerika mu gihe ikiri gukora ibi ngibi byo kwica agahenge. Iran yavuze ko itazitabira biganiro nk'uko byatangajwe kugeza uyu munsi, kandi Israel yavuze yuko igiye gusiba ku ikarita igihugu cya Liban, kuko yashimangiye ko nubwo hari agahenge, ariko kano gahenge Israel igomba kuba yagakoresha kugira ngo ibe yakora ibishoboka byose yigarurire Liban, ndetse yose iyigarurire, iyisibe ku ikarita y'isi burundu, cyangwa se iyigarurire cyangwa se iyiyomekeho kibe igihugu kimwe Liban ndetse na Israel, nk'uko kano gahenge kagiye kuba kakoresha nk'uko umusenguzi yagarutseho. Kugeza ubu kandi turakubwira yuko nibura muri Palestine abantu bagera ku 1151 bamaze kwicwa uko bihagaze, naho kandi abarenga 11,885 bakomerekeye muri izi ntambara muri Gaza, naho kandi ibitero bikomeje gukorwa n'ingabo z'abanya-Israel hamwe n'ibindi bitandukanye n'abantu benshi bagiye ba impunzi, bimaze kwangiza ibintu byinshi cyane muri Gaza. Ni ibitero byagabwe n'abanya-Israel. Ikindi kandi nuko abantu bagera ku 23 bose kugeza ubu ngubu bavuye mu byabo, abandi barahunze, ariko kandi kugeza ubu tuvugana nibura abantu bagera ku 9,560 bose muri rusange muri Gaza nta kirimo gukora, ko ibintu byamaze kuba bibi cyane, benshi barapfuye. Ariko kandi kano gahenge gakomeze kwangizwa n'impande zose mu buryo bugiye butandukanye. Ariko kandi nanone mu mafoto yagaragaye yagiye hanze muri Pakistan, hagaragaye umutekano ucunzwe mu buryo budasanzwe kugira ngo hategurwe ibiganiro. Abasirikare benshi bari muri imihanda muri Islamabad muri Pakistan. Hari kandi uburyo bwinshi budasanzwe. Trump kandi yakomeje gutangaza andi magambo menshi atari make, yavuga yuko byanze bikunze ngo bagomba kuba batsinda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse ashimangira Donald Trump yuko Hormuz igomba gufatwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ku mbaraga, ndetse n'ikintu cyose cyasabwa Hormuz ikaba yafatwa n'abanyamerika, ndetse kandi ishimangira yuko bazakoresha byose kugira ngo uyu muhora wa Hormuz ugenzurwe byuzuye n'ingabo z'abanyamerika. Ariko kandi n'abanya-Israel by'umwihariko igisirikare cyabo kirwanira mu mazi, nabi bavuze yuko bazakoresha byose bakarwana ku muhora wabo wa Hormuz, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'ikirenga uyobora kino gihugu cya Iran, Mojtaba Amenei. We yavuze yuko ingabo zabo zirwanira mu mazi zihora ziri maso, kandi ko zirwanira amajanja buri munsi, yuko zakoresha byose kugira ngo zirwane kuri uyu muhora wa Hormuz, ndetse kandi ko yuko umunyamerika wese uzaherera aca muri uyu muhora azahabwa isomo rikomeye cyane, akaba yaraswa ndetse no kwicwa bikaba byaza mu gihe yaherahiye ajya kuba yakwishyira muri Hormuz, nk'uko ari ubutumwa bwatangajwe n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Amenei. Ubutumwa bwasohoye kuri televiziyo y'igihugu ya Iran n'amagambo yavuzwe muri rusange. Ariko kandi kuri uyu munsi Ubushinwa nabwo bwahaye gasopo bwongera kwihaniza igihugu cya Amerika, bitewe nuko hari amato y'abanya-Israel benshi yarashwe, andi agashimutwa, peteroli y'abanya-Iran igashimutwa n'abanyamerika. Icyemezo cyafashwe n'abanyamerika, abanya-Israel bacyamaganiye kure, ndetse Abashinwa bashimangira ko nibikomeza gutyo bazazana umusada ndetse n'intwaro zikomeye cyane kugira ngo baze gufasha Iran gukomeza kwirwanaho. Ndetse nk'uko hamaze iminsi hagaragara intwaro nyinshi ziturutse mu Bushinwa ziza muri Iran kurwana, harimo nk'ubwirinzi bw'ikirere, ubwo ku butaka, n'izindi ntwaro zitandukanye zakunze kuza muri Iran ku buryo bwa rwihishwa. Ariko uyu munsi byamaze gutangazwa yuko Amerika nikomeza gushimuta amato atandukanye y'abanya-Iran agiye gucuruza esase na peteroli hirya no hino ku isi, Amerika izisanga ibibazo bikomeye cyane, ndetse ikazisanga n'Ubushinwa bwijanditse muri intambara mu buryo buziguye kandi ngo bukurikije amategeko, nk'uko Amerika ngo niyo ikomeje kwanga agahenge ndetse ikanica amategeko. Ni byinshi byavuze kuri uyu munsi.
gusa uko bihagaze nuko uyu munsi reka dukubwire yuko umusirikare wa Israel yishwe ndetse n'ibisasu byo muri Hezbollah, ariko kandi hari abana bagera ku 8 nabo bishwe mu bitero cyagabwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigatekerezwa yuko hari ibitero byinshi cyane ndetse na Misiri ngo zaba zagabwe n'abanya Iran. Ntabwo ramenyekana ngo akigabwe ninde, ko abanya Iran ntabwo barigamba kino gitero cyagabwe muri Amerika nkuko byatangajwe. Abafite uburenganzira bwa muntu bamagana kino gitero cyicamo abantu benshi cyane ndetse mu buryo bugiye butandukanye, ariko kandi Amerika yongera gushimangira yuko izakoresha byose ikarinda umutekano w'abanyagihugu wayo. Ariko kandi Iran nayo yavuze yuko Iran nta burenganzira ifite bwo gukoresha nucleaire, ariko nanone abanya-Iran bavuga ko Amerika itemerewe kubaza gukoresha nucleaire. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Iran igomba kuba yakoresha intwaro za nucleaire ndetse n'intwaro za kirimbuzi, kuko ngo Amerika ntabwo ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuba yabuza Iran gukoresha ingufu za nucleaire nk'uko yabitangaje, ndetse avuga ko bazakomeza gukoresha intwaro za nucleaire mu buryo bumwe cyangwa se ubundi n'uburyo bwose bushoboka. Abasirikare ba Israel bari mu myiteguro ikomeye cyane kubera agahenge kadakomeye cyane kumvikanye n'impande za Liban. Kano gahenge karikoreshwa n'abanyayisraeli kugira ngo bakomeze kurwana na Liban. Banavuga ko bagomba kuba bayigora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Netanyahu yavuze yuko intambara izakomeza ngo nubwo ibiganiro by'agahenge bikomeje hagati ya Amerika ndetse na Iran. Netanyahu yavuze yuko intambara itazagarara bityo n'agahenge yuko katagomba kuba kakubahirizwa nk'uko byatangajwe. Ibiganiro biri gutegurwa ko byaba muri Pakistan, ariko nta cyizere cy'uko byaba kubera ko impande zose zikomeje kuzatana amagambo, ndetse na Iran amaze guhakana ko itazajya muri bino biganiro bizabera muri Pakistan Islamabad nk'uko byatangajwe. Iran ntirafata icyemezo cyo kwajya mu biganiro ko yamaze kubihakana burundu. Hari kandi ubwoba bwinshi bwo ko Iran ishobora kuba yasenya ibikorwa remezo bitandukanye byayo, ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yakira Perezida wa Argentine kuri iki cyumweru nibwo yamwakiriye baganira ku bijyanye n'agahenge, baganira ku buryo ki Israel yakumvikana n'ibihugu bitandukanye birimo nka Liban kugira ngo ganire ku gahenge. Uyu Perezida wa Argentine wageze muri Israel mu mujyi wa Yerusalemu kwa 19 Mata muri 2026 yaje aganiriye kuba bagirana agahenge kugira ngo baganire ku mpande zombi, ariko Netanyahu avuga yuko we azakomeza intambara nta kizabuza kuba yarwana. Iran kandi hakanye yuko igomba kuba yakomeza kugenzura Hormuz uko byagenda kose, ko yavuze yuko nta kintu kimwe kibuza kuba yagenzura Hormuz uko byagenda kose, ko imbaraga zakoreshwa zose bitazabuza kuba yakoresha imihora wa Hormuz ngo iyigenzure, kuko amato agera kuri 2 yanyuze muri muhora wa Hormuz, ariko amenshi muri ashimutwa n'igihugu cy'abanyamerika n'andi menshi cyane atandukanye nk'uko byagaragaye. Nibyo byavuze kuri uyu munsi agahenge gakomeje kwangizwa n'impande zose zigiye zitandukanye, ariko shimanyirwa neza nuko intambara ikomeje kuba yakwaguka mu buryo bugiye butandukanye. Gusa ikosa rikomeye cyane ku masezerano y'agahenge byakomeje kwangizwa n'Amerika ndetse n'abanya-Iran hirya no hino, bose bakomeje kuba babyangiza. Ariko kandi hari kuvuga byinshi none muri uku munsi kuko byinshi byavuzwe. Hari kandi gikomeje kuvuga yuko hari icyifuzo cy'uko Amerika yakoreza abandi bahagariye abajya-Amerika mu biganiro by'amahoro muri Islamabad batari abari bagiye ubushize nka Vice President ndetse n'abandi batandukanye, yuko hagiye abandi kubona batandukanye bagiye ngo nta kintu na kimwe bagaragaje. Kugeza ubu kandi igisirikare kirwanira mu mazi cyariye cya Iran Navy kirwanira mu mazi cyavuze yuko nta mato namwe agomba kuba yaca muri Hormuz igihe cyose idatanze uburenganzira, kuko ngo gihora kiri maso nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mujtaba Amenei. We yavuze yuko umusirikare wese cyangwa se amato yose azaca muri Hormuz ataha uburenganzira nabone barwanyi bo muri Iran barwanira mu mazi yuko bazabona akakomeye cyane, ndetse yuko ari ibibazo bikomeye cyane. Gusa kandi nanone kuri uyu munsi wazo ari umuyobozi w'igisirikare cyariye cya Iran IRGC yavuze yuko byanze bikunze Iran izatsinda uru rugamba ngo yashojwe n'abanyamerika, kuko ngo abyita icyaha gikomeye cyane, ndetse ko ari amakosa akomeye cyane abanyamerika bakoze kuba bagaba ibitero bitandukanye kuri aba banzi. Kandi bashimangiye ko ari drone nyinshi zitandukanye na misile zikomeje kuba zashakishwa n'abanya-Iran kugira ngo zize kwifashishwa muri uru rugamba, ndetse n'ibitero nk'uko byatangajwe harimo nka drone za kamikazi n'izindi zitandukanye zizakoreshwa muri uru rugamba kugira ngo abanyamerika bahangane na Iran, nk'uko Iran yavuze ko izazishaka mu buryo bugiye butandukanye. Sire kandi n'abanyamerika bari mu ngamba zikomeye cyane, aho hari urugamba rugiye guhindurwa isura rukitwa kari urugamba rw'umuco, ndetse intambara igomba kuba itarangira ndetse yafata intera bikomeye cyane kubera ko irimo guhindurwa isura ikaza mu isura nshya
kuko hari gushakwa ibikoresho byariye biza kuba byunganira byari basanzwe kugira ngo intambara ikomeze kuba yarushaho kuba yakongera ubukanirane, kandi yakoresheje cyane mu gutera ubwoba abanyayisiraheli n'ibindi bihugu bitandukanye kugira ngo yumvikanishe ko yagera ku ntsinzi yayo. Ikindi kandi nuko hari guhindurwa ubundi bwirinzi bwakoreshwaga kugira ngo umwe yagera ku ntsinzi, cyane cyane muri Iran, kuko hari uburyo bwashenjaguwe cyane n'ubwo ari buhasanzwe. Hari gutekerezwa yuko haza ubundi bushyashya kugira ngo hasimburwe ubwo basanzwe kubera ko bumwe muri bwo bwarangiritse na misile zaguye kuno bwirinzi buba bwakwangizwa. Leta zunze ubumwe kandi za Amerika zatangaje yuko zishobora kuba zajya muri Iran mu bundi buryo bushyashya, kandi zikaba zagera ku cyo zifuza nk'uko zabitangaje. Ikindi nuko kiri kuvuga muri aka kanya nuko hari ibitero bitandukanye byakomeje kugabwa kuri uyu munsi, ndetse agahenge kaba kakomeje kwangizwa nk'uko byagaragaye nyuma y'uko amato y'abanyayirani menshi yangijwe akanatwikwa, ndetse andi menshi muri agashimutwa n'Abanyamerika. Hari ibyakomeje kuvuga yuko hagiye kuza izindi ntwaro zidasanzwe mbere zitakoreshwa kugira ngo zifashe abanyayirani, ndetse muhorahoro umunsi ukomeze kugenzurwa byuzuye n'igihugu cya Iran, ndetse kigicunge nta n'umwe ukomeje kuba yakibangamira, kubera ko mu by'ukuri ikigo gikurikirana ikoreshwa rya interineti cyatangaje ko hashize nibura amezi iminsi igera kuri 52 interineti muri Iran yarafunzwe. Hashize iminsi interineti muri Iran yarafunzwe nk'uko byatangajwe. Ikigo gikurikirana ikoreshwa rya interineti mu kirwa cyangwa se kigenzura muri kano gace ka Iran kitwa NetBlocks, kuri X yabo banditse yuko nibura cyatangaje yuko hashize amezi arenga 52, ni igihe gihwanye n'iminsi 1224 interineti muri Iran yarakuweho. Gufunga interineti byatangiye nyuma yuko imyigaragambyo yatangiye muri iki gihugu cya Iran, aho batangiye bamagana imyigaragambyo ndetse banamagana ubuyobozi bwari buriho muri icyo gihe bwa Ayatollah Ali Khamenei muri Mutarama. Kugeza uyu munsi rero interineti muri Iran ntabwo irafungurwa nyuma yuko intambara ikomeje kuba yakomera. Bakomeje kuba batefuna bitewe n'uko amakuru menshi batifuza yuko ajya hanze, bikaba byaba ikibazo gikomeye cyane muri iyi ntambara ikomeje kuba yafata intera. Rero byarushijeho gukomera cyane ubwo intambara yakomezaga, ndetse ikagura intera, ndetse bikagera kure cyane hashoboka mu buryo bugiye butangaje. Byatangajwe yuko kandi kano gahenge Israel izakangiza, ndetse ikaba yagakoresha nko igishoro gikomeye cyane, ndetse mu byatuma ikoresha kugira ngo igarure igihugu cya Libani nk'uko umusesenguzi yabitangaje. Igisirikare cya Israel kivuga yuko kandi cyageze ku ntego zacyo muri Libani, cyane cyane mu gice cy'amajyepfo, gishaka yuko hajyaho ibiganiro hagati ya Israel ndetse na Libani. Ikindi nuko cyasohoye ikarita igaragaza amazi muri Libani, bikomeje gushwanyirwa nuko kuba Israel gusohora ikarita yerekana igihugu muri rusange ko giteye nuko gishanije ari ibintu bigaragaza yuko cyaba kiri kugenda cyifata kikaba cyiyomekaho mu buryo bugiye butandukanye. Hari kandi bishoboka ko byaganirwa nk'uko ingaruka ku masezerano ya Gaza ndetse no mu nyanja hagati ya Israel ndetse na Libani nk'uko byagenze mu 2022. Icyo ngicyo byatumye yuko ku butaka bigaruwe cyane n'abantu batandukanye, abimukira n'abandi batandukanye bari gufasha igihugu cya Israel kugira ngo barwane byimaziyo, kugira ngo bakomeze gufata igihugu cya Libani nk'uko byatangajwe n'abasenguzi benshi. Gusa nta biganiro bihari bigaragara ko biri kuba mu buryo bwa diplomasi cyangwa se bikurikije amategeko, ahubwo ni ibintu kuba mu buryo bugiye buziguye butamenyekana neza cyangwa se ngo bashimangirwe n'impande zose. Bashaka kandi ko Israel iguma igice cyayo muri Libani, cyane cyane munsi y'inyanja y'Abaratini, kugira ngo komeze ko byayinzwa neza. Intego yabo yo gutuma muri ako gace kakomeza kuba bagerwa. Gusa intego za Benjamin Netanyahu nk'uko abigaruka avuga yuko Netanyahu abaturage benshi yuko bifuza ko Israel yaguma muri ako gace, ndetse ikaba yakagenzura ikaba itakarikura nk'uko byatangajwe. Ndetse Netanyahu avuga ko icyifuzo cye ngo nuko yakomeza kuba yagenzura bino bice bitandukanye, akaba yabigumana ndetse ntagire ikintu na kimwe cyaba cyahinduka. Ariko kandi nyuma yuko akomeje kuvuga ibintu byinshi cyane, nuko muri West Bank akomeje kuva haba ibintu byinshi cyane bitandukanye, kuko nibura kugeza uyu munsi muri Palestine abantu bagera ku 1,151 bamaze kwicwa muri bino bitero byabereye muri Gaza, naho kandi abarenga 11,885 barakomeretse muri bino bitero bitandukanye. Ni mu gihe kandi mu bitero bikorerwa mu ngabo za Israel ndetse bikorwa n'ingabo z'abanyeseri EDF mu bitero bitandukanye bikorwa n'izo ngabo z'abanyeseri, byamenyekanye yuko mu gace ko muri West Bank muri Israel hakomeje ko bitero bitandukanye byahitanye imbaga y'abantu benshi cyane kugeza uyu munsi, kubera ko ibiro ntaramakuru bya Reuters ndetse na uyu munsi Al Jazeera yanditse yuko nibura Israel
cyane cyane ikomeje kuranira muri Gaza kuva 2023 nibura abanyapalestina barenga 23,000 bamaze kwicwa ndetse yuko bavuye mu byabo mu buryo bugiye butandukanye. Niko kandi bivuga yuko kugeza kuri kwa tariki ya mbere Mata ubwo hakorwaga iperereza ndetse n'andi makuru mashyashya kuri iyi ntambara, byatangajwe yuko abantu nibura 9,560 bari muri gereza bafunzwe na Israel, bari muri gereza Israel bamaze gufa batabwa muri yombi. Muri abo ngabo abantu 3,532 bafunzwe nta cyaha na kimwe bashinjwa cyangwa se nta koze icyaha, nta n'umwe wigeze babaza ngo barakora iki, nta n'umwe kandi wigeze azi icyo ari kuzira. Bisanze muri gereza nta n'umwe uzi icyo ari kuzira muri rusange, abenshi muri bo ni inzira karengane nk'uko byatangajwe. Ikindi cyavuzwe ni uburyo ki Ubushinwa bushobora kohereza izindi ngabo n'undi buryo bw'igisirikare muri Iran kugira ngo baze gufasha Iran kwirwanaho, kuko uyu munsi Ubushinwa bwakomeje kwihanangiriza byimazeyo igihugu cya Amerika cyarashe amato ndetse kikanashimuta amato ya Iran yarasohoye peteroli na gaze muri Hormuz, ndetse Ubushinwa bwamagana kino cyemezo bunashimangira ko mu gihe Amerika yakomeza kwitwara gutya byaba ikibazo gikomeye cyane, ndetse bigatuma Ubushinwa bwakwijanika muri intambara mu buryo noneho bweruye cyangwa se budahishe, bikaba byaba bibi cyane. Ariko kandi none abanyirani bakanye ko bataza muri iyi ntambara kubera ko Amerika yakomeje kuba yakwijandika muri iyi ntambara, ndetse kuba ikiri muri kano gahenge ikomeje kukangiza, ndetse ngo kuba Amerika igikomeje kuba yafata amato y'abanyirani ndetse gakomeza kuba yabuza aya mato gutambuka, yuko Iran itazagera ijya mu biganiro nk'uko bitangajwe, kuko mu gihe abanyamerika bakomeje kwitegura kujya mu biganiro nta munya-Iran n'umwe watangajwe yuko azitabira mu biganiro nk'uko byatangajwe. Gusa kandi muri Islamabad ho umutekano wakajijwe kugira ngo bino biganiro by'agahenge bikomeze ko byagenda neza. Trump yavuze yuko hari icyizere cy'uko byazaba bigenda neza kandi bikaba mucyo, ariko kandi abanya-Iran bo bahakanye ibi byose, bashimangira kandi yuko bazakomeza kwirwanaho kugira ngo bagere ku ntego zabo ndetse bagenzure Hormuz uko byagenda kose, nta n'umwe ugomba kubaca mu ntege cyangwa se ko yabuza gukora ibikorwa byabo byose. Ni mu gihe kandi igisirikare cyabo kibona amazi Navy cyatangaje ko kigomba kuba cyakwirwanaho mu buryo ubwo aribwo bwose, kuko kivuga yuko amato yose azaca muri Hormuz adahawe uburenganzira ndetse atemerewe no kuba yacamo azarwanywa. Niko kandi igisirikare cyihariye cya Israel kirwana amazi cyihariye cya Israel cyitwa IRGC cyatangaje ko gifite ubuhanga budasanzwe n'izindi mbaraga kiterekanya mbere ngo kizakoresha kugira ngo gikomeze kuba cyakwirwanaho ndetse kandi kibe cyazatsinda umwanzi, ndetse kandi gishimangira yuko abanyamerika bagomba kurya barimenge nk'uko umuyobozi Mochitabaya bigarutseho. Ndetse kandi hari byinshi byakomeza gutangaza kuri uyu munsi, kuko nanone ibitero byakomeje kuri izi mpande zombi nk'uko byatangajwe, agahenge kakaba kangijwe n'impande zose, ko muri Liban ho bikomeje ko byabi cyane. Niko kandi Israel nayo ivuga ko izakomeza ko yakoreshwa byose ikaba yakwigarurira igihugu cya Liban, kikaba cyajya kuri Israel ndetse kikiyomekaho bikaba igihugu kimwe, mu gihe cyose Liban itabayemeye kuba yafasha Israel ngo bisenye Hezbollah nk'uko byatangajwe. Israel yatangaje ko mu by'ukuri ikibazo gikomeye cyane ahangaha ngo ari umutwe wa Hezbollah, ariko kandi bashamanyire ko mu gihe cyose Hezbollah yaba yasenywe ngo ikibazo cyaba cyarangiye. Mu gihe kandi hagaragaye mu mashusho yeje yatambutse abantu benshi cyane bari gusubira mu byabo muri Liban, hagaragaye abantu benshi cyane basubira mu byabo, ko mu bice bimwe na bimwe muri Liban umutekano waragarutse, ariko ntibiragenda neza nk'uko byakagombye, kuko Hezbollah yo ikomeje kuba yakwirwanaho nk'uko yatangaje, kuko yavuze ko izakomeza kurwana ndetse kano gahenge koberejwe n'impande zombi ari Liban ndetse na Israel kakaba katagerwa, kuko Hezbollah yavuze ko izakomeza kurwana kugeza ngo bitarangiye nk'uko yo yabitangaje. Hanyuma reka mbashimire mwe mwese muri amakuru agezweho muri aka kanya kuri iyi channel yanyu yitwa Imboni TV. Mubwira ngo ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment. Ngiye nitwa Ajab Marashimwe kwa natwe niyo cyo nakagaruka. Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.